داگیرکریya Tirk şeva 23 mehê bi awayekî dijwar dest bi êrişên asîmanî li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir. Di van êrişan de navendên xizmetguzerî hatin armanc girtin. Kamîreya Rojava TV da ku sûcên Tirkiye belge bike derbasî navenda embarên genîmiya Qamişloyê bû ku dewleta Tirk roja şeva 24 heman mehê depoya ard a li wir bombebaran kirbû. Berpirsê depoya ard a Qamişlo Mustafa Xelef te kes kir ku dewleta Tirk bi bahaneyan êrişên xwe yên li dijî Rojava ji raya giştî re rewa dike. جي لشكريه كان جي لشكريه الكوخستيه اعلاف جي يعني جي اي حيوانات هاي جي ارض جي ملتي تفيه يعني جي كهرباء ملتي تفيه يعني نجي عسكري ونجي تفيه يعني افيا شخور كحجتك قرتيه انه در خوازه در باسبي فيدك الجمع ببي شريط اخوي حدودي بقرا اشكال علنا يعني اشكالات بيجد بي ازيبين در باسي فربم بس ان شاء الله مناهل در باسبي بس ان شاء الله بيمسر كيفن واواي ويقول لك يجي بوش ما ببي ان شاء الله بس ايه ما بيجد بي القطاع العسكري يدخمنا نقطع عسكري او قطاع مدني. هروها خلف گوت ji ber êrişên Tirkiye ji 5 heta 7,000 dolarê Emerîkî zirar gihaye depoyê. 5000 حياه 7000 دولار بخساره المبويه حاليا وطبعا لفرجي ام كتنا هفدي يعني اما انا لفر تصفيات كنا ام خوازن وهفدر خين الارض درب خواري واف خواري بهنا لاستيكه كتيه بهنا توتيه ماكش حاليا بسروات علي توتيه ماكش اسفنجين يعني جبو دنجي جبو حرارتي جبو روكيجي بخدي ارض ما تقريبا حتى انا مرضى كيف تقريبا جي سطح حياه صدو بينجي طوني في خساره المبويه طبعا افياج تعدل كيتي تعدل ملتها كي Li gorî bîlançoya hêzên ewlekariya hundirîn ku 27 vê mehê li ser malpera xwe ya fermî parve kiribû, dewleta Tirk 1168 êrîş li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêk anî. Di encamê de 18 kes şehîd bûn, 68 kesên din jî birîndar bûn.